uthe mase ngithi ngiqeda isikole sengithi ngiyaqhubeka ne-tertiary la ekonakala khona because idlozi labuya lachaza ukuthi alithandi kahle kahle ngiyosebenza. Idlozi liyadlozomela. Okay. They try to idlozi. Liyakubamba ngenkani. Omunye umuntu liyagcina limbulela omunye umuntu liyivala izinto zakhe. Ziyahlakazeka izinto ekhaya kanti walanda intembi. So abantu ngiyabaxwayisa ukuthi noma ngabe usuhlupheka kangakanani kodwa leyo kuthwala angiboni ukuthi khona into eyimpilo enhle because wena ungaphila kahle kodwa abanye abantu abaseduze kwakho bazoba nenkinga. Greetings bafethu, ngiyabingelela lapha emakhaya. Welcome la ekhaya ku Gifted Media. You know, I'm always booming with the boom content. Igama Gift Mabunda, your favorite one. If not yet your favorite, please make sure you click the button and subscribe and make me your favorite one. And also thank you so much guys for your support that you always showing for this young man. You always making sure commercial socials you engage ku Facebook. We are almost 200k because when I checked last time it was 190 something thousand followers. Guys, thank you so much. And also ku TikTok we are on 150 something followers. Thank you so much guys for your support. You are showing on TikTok, you are sharing our videos. We are really appreciating. And as well, I see ku YouTube we are almost 50k subscribers. So guys, through your support, I know ukuthi we gonna make it. Thank you so much guys ukuthi nihlale nathi la ekhaya. By the way, niyazi ukuthi uGifty angihlali ngedwa. I'm always making sure ukuthi lesitulo siyashisa bafowethu. Angeke ngikhone ukuhlala ngedwa. Noma ngathiwa kwenzakalani, I make sure ukuthi ngithola umuntu esizohlala naye namhlanje. And anything enye into engifuna ukuyisho ukuthi angeke wathande wonke ama episode, but I'm promising you there is that episode that made for you. Ngivumeleni bafethu si welcome uTata uDlamini. Kunjani se? No, ngiyaphila kakhulu ngibingelele nababukele emakhaya sibonge ithuba lokusibe ndaweni namhlanje. Yes, ngithe namhlanje masihlale etafuleni ngoba ziningi indaba kufanele usicocele zona namhlanje. Yes, uTata wakuphi nendawo and also ngubani uzalelwa lapha endaweni? No, in fact lo uBongani Dlamini endaweni yaseThekwini endaweni yaseMzinyathi. Nguleleke eNande Newtown A ngase ngiba nomuzi ke endaweni yaseMzinyathi. In fact nginemizi emibili. Kuze nginabakhosikazi awu2. Hayibo. So shothi ngithanda ukuba indoda. Hawu. Hayi kuzoba mnandi namhlanje. Unesithembu baba, sikade amakhosikazi ayi2. Unesithembu kahle kahle baba Dlamini. Kunjani ukuba nesithembu and just to inspire man. Uyabona maybe nami kwazibani ngafuna ukuba nesithembu kusasa. No, isithembu usithathi nje ngoba uthi uyasihalela. Umuntu mina ngamtshena kanjalo, mina nginikiwe isithembu. Yes. Cause ngibile nonkosikazi kwathola ukuthi kodwa khona izinto zakomalume engalungisiwe. Okay. Ekhalelekela kimi kwathola ukuthi umuzi awusekho kwathiwa awukuvusa umuzi wakomalume. So masuvusa ukho kumuzi engekho unkosikazi. Okay. Nethonga ke laloke libuya kimi libuya nakulonkosikazi omdala. Lichaza yona lento ukuthi akutholakala umuntu samthola kumuntu namhlanje kukhona umuntu. Because unkosikazi omdala sina 22 years manje. Sishadile lo mncane siya ku 5 years. Wow. So ngiyaqhubekeka ngoba into yethonga. So ngizama ukusho ukuthi ungayihaleli akube into. Awuyikhethelanga yona. Ukhethelwe ithonga. Yes. Okay. So ngoba uhleli la bayithuweni basele ekhaya bayazwana yonke into ihamba kahle. Singasho ukuthi ufree ukuthi awukho into eyenzakala ekhaya. Yes, umuntu usemzini wakhe, umuntu usemzini wakhe. Yonke into ihamba kahle. Hayi ukuthi nihlale endaweni eyi1. Abahlala egcekeni. Omunye nomunye uhlala endaweni yakhe. Angiyiphikisi leyo. Mhlawumbe bangayenza kodwa mawubuka isikhathi samanje. Nawe nje umuntu mawufuna umuntu umnike ilungelo lakhe masibuka ukuthi ashaya u5 kwakhe. Okay. So unkosikazi akabe nomuzi wakhe nomunye abe nomuzi wakhe. Kube imini ophumayo ashonele kuba kanjalo. Sure. Hayi, bawudlamini. Awu, ubaba nabankosikazi amabili. Ukhulela endaweni yaseNanda and ngiyacabanga ukuthi mebakhona bathe siyamfanisa ngabe uyena lo wafunda phi kwisikolo maybe ebuncanini bakho nje ukhula umuntu onjani? No, emabangena phansi ngifundile koPhumzuzulu kokukhanya kokusa primary ngaya siyathuthuka ihigh school la ngiqede khona. Sure. Indaba iqale kakhulu cause lento mina yokuthandaza ingene ngino 16 years while ngisafunda high school. Ila yangena khona leyo kuthandaza. Ngibona inkinga zabantu yonke into ngihambela leyo mizi ngibasize.
uthe mase ngithi ngiqeda isikole sengithi ngiyaqhubeka ne-tertiary la ekonakala khona because idlozi labo uyalachaza ukuthi alithandi kahle kahle ngiyosebenza lifuna ngisebenze lo msebenzi wabantu Okay. oyisona siphiwo sami so ngaba naleyo ndlela yami yokudakha ke ngidakhela leyo because ngikhule ngenkolo since ngisenkolweni lezinto izinto besivele sihambela kude nazo Okay. because thina inkolo yethu ivele isikhulisa kanjalo ukuthi lento yemoya nje awuhambelani nayo kodwa ngenxa ukuthi lento iyangibamba so kwaphoqa ukuthi ke egcineni ithonga malisho kanje ngoba ngigcine sengicela ethongeni ukuthi ngicela ukuyosebenza ngoba ngaze ngisebenze lavuma ngashayela ama truck Okay. eSpy KZN bayaze eThekwini then ama truck ngiwashayela u7 years Sure. but kulonyaka ka7 ila inginqe khona itruck ya write off ngaphuma nginje mazi ngifike ekhaya uyakhuluma umkhulu uthi ngilo ngitshena ukuthi yenza ukuthi ngase vele ngitsheniwe inginqa nje itruck sekuyinkani wathi ngifuna umsebenzi wami ngoba wena unaleli dlozi lasemanzini lomlozi so that is where ngagcina lapho kusebenza ngathola umuntu ozongisiza wangiphakamisela kahle idlozi lomlozi because idlozi lomlozi alihambisani nezithwalo Okay. idlozi eliclean lasemanzini lifuna umuntu ozothi mekwenzisa angakuthwasisi ngalendlela ukuthi kuphela iminyaka no akubo ukuthi wena uyakwenzela mina ngangenzelwe ekhaya wayefika namakhamba azongenzela ekhaya ukuze yonke into yenzeke that is where ngaqala khona ukusebenza ke Babudlamini inkolo ziningi and inkolo uthi umuntu okhuliswe inkolo ngiyayithanda leyo point yakho uthi ukhuliswe enkolweni but inkolo eningi iphi yakhe inkolo umzalwane lenkolo okhuluma ngayo ushaya iorgan ushaya fire lapha yiphi lenkolo okhuluma ngayo no angikho kule nkolo lezo enjalo in fact ekhaya inkolo yakithi yamaNazaretha Okay. inkolo nje yakhe sekhaya yes because ngizama ukuthi sibekele point lokuthi leye yethonga selingena umuntu alithinta inkolo Okay. selithinta ekhaya so fanele sihlukanise yes because abanye uzothi hayi akakwazi kulokho nje mina nginayo lento ukuthi ha usebenza eSinazaretha usebenza ngani no ayikho into enjalo umuntu usebenza ngethonga lakubo ngethonga lakubo yes mawu esontweni uyesontweni so mina ngaba nalo lelo sosimo esinjalo namanje futhi ngisakhona enkolweni but ngisebenza wona lo msebenzi enganikwa wona ngakwazi ukureveal ezinye izinto ukuthi why usenkolweni kodwa kube kanje no isiphiwa ngikwazi ukusibalekela yes hayi bengeke ngikubuze lo umbuzo lo ukuthi noma ngabe uyabuza kodwa mina ngifuna ukwazi ke Babudlamini ukhulume ngenkolo yamaNazaretha namhlanje ziningi izinkolo zamaNazaretha kusavuka ezinye even today izinkolo ezamaNazaretha la ekhaya futhi kwabana engqongqonyane yabakhona nje yamaNazaretha uyabona nje so ngifuna ukuthi uzame ukuyilungisa nawe because nase sinolwazi oluncane ukuthi kunenkolo yamaNazaretha under uRev Mpanza kunenkolo yamaNazaretha under uyabona nje yamaNazaretha ukuyiphi wena inkolo no eyami inkolo engikuyona ngisebuhleni Okay. but leyo enjalo lezo inkulumo enjalo angiyithandisisi because zimoko kwipolitiki Okay. yenkolo Yes. but uma ngithe nje ngisebuhleni so i-main focus yami sekutheni vele ngomuntu wethonga so ngiyacabanga ukuthi lezo zinto ezinjalo angikwazi ukuyikhuluma kakhulu because egcineni kosuku zingakulandela ukukhuluma into kanti akufanele ukhulume but wena usenkolweni unyazi njalo nje all right hayi siyabonga ke Babudlamini namhlanje siphethe ubaba uDlamini indoda ebuya eDurban ngiyathemba ukuthi namhlanje konke lokho bosinika khona nje bokujust nje angazi singabizana uphula amaphaphu ngoba uBabudlamini ungene ethukiwe la but manje sesingena endaweni yamampela ke manje Babudlamini uphethe namabhodlela wakho lana ngiyabona ukuthi obheka mina ngedwa bakhona nakhona la so ngifuna uqabanga ukuthi yini lo siphathele na before siyakule babunyathi unentambo la angazi noma intambo noma yini isiphandla ngifuna ukuthi ngikubona ungafakanga into eziningi because esikhatini esiningi abantu abanethonga sibona bafake ama beats sifake bafake intambo bafake ingubo wena nje uyikhululele nje into nayo nje isiphandla usebenza kanjani kanti baba uDlamini lento yokuthandaza noma yokusebenza ingene ngingayithandi Okay. since ingene yangilandela ngayithandi kuthe noma
intwasi singiphoqa kodwa ngaba nendlela ukuthi mase ngiphothula sengenza konke kodwa ngabike edlozini ukuthi mina ngithanda ukusebenza njengabantu bobungoma ngifaka izinto okay uma niphila njengoba nakwazi ukungena ngingafakanga lutho shuthi nizoqhubeka nisebenze nginjalo sure but ngizoba nazi izinto zenu mhlambe esigodlweni lezo ezimfaniswane ethize ezisebenza amakwenziwa okuthize but hayi ukuthi mangizohlolela umuntu sekufanele ngigqoke even mawufika ekhaya esigodlweni mina ngisebenza nginje hayibo mangihlola nginje nje yonke into ngiyenza nginje because ngazi ukuthi ithonga liphila kumuntu lavuma ithonga lami emhla ngiphothula ke ngasebenza nginjalo ukuze kube namhlanje sure yes zikhona izinto zakhona amabhaya athize nani kodwa kuhleli ngoba kuyinto yasemsamyala ithonga but mina ngokwami angisebenze nginje ngoba phela sazi ukuthi ithonga lingena kumuntu sure kuba kanjalo Baba Dlamini ukhuluma nomuntu la oyikholo akalazi ithonga yini ithonga kahle kahle okhuluma ngalo ya la ethongeni khehla lami kuba nesidalwa esikubhekile lesi sidalwa esikubhekile sikubheka uzalwa ukukhula uyoshona njengabantu bonke bese kuba nalamathonga lawathize mhlambe ayenomsebenzi because phela leyo msebenzi iyilegacy okay ayiqali kimi namhlanje yayivela ikhona emuva ihamba ilahleke ngoba abanye abantu bayebalekela mina umsebenzi ongene kimi kodwa owasesayidini la komalume okay ekhako mama shuthi njengoba kusekhako mama iyabalekelwa ugogoza loma iyabalekelwa uma lento ize yagcina sibamba mina cause bese kuvaleka izinto ekhaya kwathiwa no nangu umuntu ozokwazi ukuvula izinto mevuma ithonga le isishiwo umfowethu omdala wela ezofuna umsebenzi eGoli wazi wabuyela eThekwini engawutholanga through ukuthi uyatshela ukuthi no kufanele lo mfana kavume ukuze kukwazi ukuthi iqaqeke izinto that is where mina ngaqala ke sengivuma zonke izinto zase ziyavuleka zonke so ngizama ukusho ukuthi njengoba kuyilegacy mkhulu into enjalo so leyo buhlalu nani ayisoze kumina ngiyayisebenzisa angisho abanye abantu ukuthi ayibasebenzeli because abanye abantu bayagula uthola ukuthi kufuneka bona ubuhlalu okay uthola ukuthi omunye uyasindelwa kufuneka zona lezi zinto egazini zobuhlalu nani nezintambo nani yes isiphiwo sakho umuntu okay asikwazi ukusifanisa because phela lento kuhle silokho esiyibuyisela ukuthi phela into yakini ungayifanisi noma ngabe mhlambe khona enkolweni inkolo ithi kodwa egcineni ngosuku uyesontweni ubuye ishaya insimbi yokuphuma usuye ekhafa usuyongena kini ungena kulabantu obabalekile wangabalalela so khona lapho ezohamba egcine kuphambane khona sure so singasho ukuthi ukhona umehluko phakathi kwethonga nedlozi yes idlozi liyadlozomela okay they try to idlozi liyakubamba ngenkani omunye umuntu liyagcina limbulela omunye umuntu liyivala izinto zakhe sure ngalo kobudlozi mina why ngithe ithonga leli ithonga ngoba elasemanzini alinayo isihluku kakhulu yes kuphela lisolo likulandelile lifuna ukuthi wenze lensebenzo yakhona especially njengoba nginomlozi mina lifuna indlela yakhona so lokwedlozi umuntu osuke ngenwa yilobo bungoma ozomfuna nomgidi ufune zonke izinto lelo dlozi elinjalo liyakwazi umuntu limvalela izinto uthola ukuthi futhi njoba limngenile akusile lakhe sure kuthiwa akagcinela umuntu nje owadlula engazange ayigcine lento bese uyaphoqa ke khehla lami abanye bayaphoqa ayibone sephuma enyangeni engasebenzi ayitshela ukuthi uvaliwe kanti vele ubungenzeli wena bewenzela omunye ukuthi mhlawumbe inyanga yakhe ayibonanga omunye kavaleke usefuna ukuvulwa kulungiswe lelo thonga ngoba lalinamacala lelo dlozi lalinamacala athize so kodwa thina umsebenzi wethu siyakwazi ukuqaqa kubantu babuyele endleleni yakho sure ithonga umoya wasemanzini yes idlozi kuba umoya wasendlini umoya amadlozi njengoba ngithiya yadlozomela yes amadlozi imoya nje iyayinto asedinga into aso kakhulu kusho ukuthi imoya aseyintabeni eminye imoya ethize eyayiveli kade ikhona sure yes mbuke lapho ku Gifted Media uyabona sihleli phansi siyafunda I'm always saying ukuthi kubalekile ukuthi even noma into ungabelivele kuyo before uyigceka yes awuyifunda yabona namhlanje siphethe ubaba uDlamini believe me umeke hamba la
but angikho lapha. But I mean, ngiyacabanga ukuthi kunendlela osebenza ngayo which will be interesting ukuthi lethonga lakho lenzani because ziningi into ezidumile abanye esike sahlala nabo la bayasho ukuthi hawe gift ngiyamvusa umuntu efile mina ngimlande emathuneni ngihlale naye la akwenzela imali omunye wathi kimi endoda ubona ama tavern agcwele kangaka ngikulandela umuntu ongabonwa abantu afika ngene tavern ebiza ama customer athi wozani la angene ama customer athenga abantu beyibone bephuza nemali rent bayisebenzisa imali ubhadalwa in babuye bayisebenzise kanti ile yanto asuke lo muntu ekhandile wazoyiletha tavern wazoyibeka la asizo wena ke ukuthi wena udila ngani ke Dlamini owami umsebenzi enginike wona uyi opposite kakhulu kulo hayibo because mina kufika abantu asebehlushwe izona izithwalo umuntu wayelanda inyoko umuntu wayelande igubhu umuntu wekuvuswe umuntu ethuneni sure wahlala waba nespoke sakhe simsizayo sebeyagejana noma kusazwana lento isilala nabantu ekhaya iyabulala idla imali yenza yonke into sure labo bantu bayangazi abangibonayo nje ku TV bangasho ukuthi nangu ile ndoda because sengisebenze kakhulu sure lo msebenzi njengoba ngisho mina ngina 32 years kuyaphezulu ngenza lo msebenzi kodwa kakhulu ngiphiwe ekutheni silahla lezi zinto kubantu sure asinikwanga ukuthwalisa since ngangenwa ileli dlozi lasemanzini ithonga alihambisani leli thonga lasemanzini nokuthwalisa okay so masipho ukuthi ke mina umuntu mesefikile ngikwazi ukumhlukanisa nalento abanye baze basabe ngize ngithumele abangisizayo ukuthi hambani umuntu esesaba isigubhu ayefike naso kwakhe ukuthi akahlukeze naso kumina ngize ngithumele ukuze silandwe usesaba nokusiphatha cause siyalwa naye mesefika ekhaya umunye masithi siyayihlakaza lento ngeke ukholwe kunezinto eziningi sike sizwe abanye abantu bethi ayisetshenziswa izinto zabantu noma izicubu zabantu bakhona bayisebenzisayo sure so mase sithinta izinto simtshela nayi lento elwayo sure nayi lento elala nawe ngenkani because lento ithi lala nawe indoda ilale nowesifazana hayibo ithwalo ke Baba Dlamini shuthi ingozi ngaleyo ndlela lento yes ake ngithi nje kumina ngiyakuvuma ukuthi kuyingozi angazi abaye mhlawumbe kuyabasiza kodwa egcineni into engiyaziyo lento ayiphethi kahle sure iphetha ngalezi indlela abaningi sesibathulile especially la isikhona eGoli nako Eastern Cape sure bayafika lapha ekhaya sikwazi ukuthi siyiqede lento siyayivala nje ivaleke makufanele size kwakhe bese siza kwakhe because once wathatha lezi zinto fanele wazi ukuthi usuhlukene nethonga elikubhekile so mase seyihlukanisele nalento sesifanele sikushwelezele phela ubuyele endleleni yethonga ukwazi ukwenza izinto ithonga lekumukele kuleyo nto Baba Dlamini ngivamile ukusho ukuthi angeke uyilaphe into ongayazi yes ukuze umsize umuntu kufanele uyazi inkinga abhekene nayo ukuthi le nkinga it's either iqale kanjani ukuze nawe uwazi ukuthi okay ngoba iqale kanje kufanele ngithinte la uma iqale kanje ukuthi izogcina iphethe kanje naye ukuze sizakale kufanele ngazi ukuthi so nginethemba ukuthi kunezinto eziningi la ephakathi ezithwaleni esizoyifunda namhlanje since wena udila nokulahlisa abantu izithwalo iziphi izithwalo mebe ucabanga ukuthi abantu especially dangerous kakhulu okwahlangabezana nazo futhi wabuya wazi lapha isikhathi sikhona Baba Dlamini uchaza ngo1 by 1 ukuthi kunalesithwalo esibizwa lento sona so thina esithanda indaba ke silalela ukuthi yisiphi lesithwalo lesi no kakhulu ake siqale kulezi zinto zezigubhu okay egujini yes akhona amakhubala abawafakayo imithi leyo sure kodwa bese kufakwa nezinto ezithize kuze kuzongena mhlawumbe amathambo mhlawumbe amathambo abantu angilinganise alunjwe nawe izinto zezilwane zokudonsa futhi lento eyenza ukuthi kudonswe inhlanhla sure lezo zinto ezinjalo nazo ziyinkinga cause that's why kuthiwa ubokhuluma nawe wenza ukuthi into nje emkhulu onikwa yona umuntu athi ngesikhathi esithize ukhuluma naye uthi ubokwazi ukuthi leyo nto iyaphila okay so leyo nto once wahluleka ukulandela lo mgomo senizoxabana abantu abaningi ke babuya sebehutshwa ilezo zinto ke because sebeyaxabana then mhlambe kuthiwe inyoka ngeke unikwe inyoka oyibukayo kanje nayo mhlambe izofakwa esigujini ziyekeleni yonke ethengwayo no ayisebenzi ngisho lento isuke
kuyinyoka ezovusa ivuselwa lapha esigujini naye izophila phakathi kwakho okunye kubagcabe kumuntu so leyo nto ngesikhathi uphila nayo inayo imigomo yayo nayo mhlawumbe okuthiza ukudla ngiyalinganisa ngesikhathi awuye emncwabeni abanye abantu kuze kuthiwa abangayi emncwabeni even owe family sure because wasiwaya lapho sewuqabene nalento uqabana kwakho sekudilika yonke lemthwalo obuthweswe yona yenhlanhla leyo kuyizakhela so omunye abakutsheni imigomo masisenza kanje successful process bazokutshela mhlawumbe usuyophuma ngomnyango usuyiphethe ukuthi yazi hey okunye singakutshena ngakona uyiqaphela indaba yemncwabo ungayi kuyona abasebesho light abasayigqamisi kakhulu mase ihamba ikudla lento uzogcina uthi uyabuza mase ubuza ususekhaya bazokutshela ukuthi ngiyavele mawulesimo awuye emncwabeni sure because kuzophambana noma ungashona ngamakhaya kushono wakini emndenini sure ubokwazi ukuthi amathuba amaningi lapho kushuthi lento ivuswe ngesipoki sithi ivuswe ngesipoki ayihambisani nomoya womuntu ozodlula especially phakathi kwekhaya sure mhlawumbe ungaya kule yabantu kodwa wasekhaya wenze sure ukuthi awunyatheli lapha icabange nawe leyo nto bazothina abantu kusuka manje awusaye emncwabeni sefanele ubike ukuthi ngiyasebenza noma kunje kuze ingakho emafemelini kunabantu nje sidalwa abanyatheli emncwabeni abanyatheli yes kodwa njalo ubusy yena akayitholanga ioff yena njalo but imali yakhe iba present iyasiza yona uzoyithumela imali kodwa egcineni kodwa engabe khona so izinto ezinjalo einabo ubungozi egcineni lezi zinto ziyaxabana nomuntu sekhona labashayisana khona igcineke athi umuntu eyilento isilala nami ilala nomkami nani yes fanele ilale nawe because iyona ndlela yokuphusha inhlahla mawusuthi ayingasalala uthayilale nobani yilana ke segijima esenza kuthina sesiyakwazi thina ukuvala because sinedlozi lomlozi esihlola ngalo okay so leli thonga lomlozi eliphezulu esihlola ngalo liyakwazi ukubona ukuthi lo muntu wathatha ini fanele ikhishwe kanjani okay so yila siqala khona sesibona khona izinto eziningi esuke zenziwe nezifakwe kumuntu sikwazi ukuthi simlaphe aphile njengabantu bonke yo ngi-interested wena baba Dlamini kuleyo yokungayi emncwabeni ngiyaqala ukuyizwa ke le kuzoke izithwalo nje ngezwe lezi ezinye abakunokukhuluma ngazo kodwa yokuthi nasemncwabeni awunyatheli bese ubuye uthi abantu bayakwenza ukuthi sometimes kuba nento elalana nawe so ngifuna ukwazi ukuthi lento uma ilala nawe how far into kangakanani nje bafika bathini kuwe nabathi lento iyalala na ilala kanjani nabo imvamisa basuke bona abanye mabefika angani noma basuke bekutesta yini okay befune uhlole bese uyabona ukuthi akusona isipoki noma isilwane esithunyiwe lento yalandwa wena unesivumelwane kulento sure uma uzombona uzokushintsha ngisho ebusweni umtshene bese uthi no wena walanda into navumelana ukuthi uzoyiphakela kanje uyigcine kanje uyenze kanje so if ungayenzi lo into that's why seniqabana lento bese yaconfessa ukuthi no ngalanda into kumuntu osubani bani wanginika yona yenza ukuthi nokuthi so manje ngibona lento ayi silala nami noma kanjani yes because lento iyakwazi ukulala sihleli kanje uyithola ukuthi hayibo ngathi kade ngilele nomuntu hayibo hleli nje omunye lihleli nje sithi ngirombuka iTV isiyakwenza lokho leyo ke shuthi isuke yenza uqansi nayo babukela iTV isuke siwesike lapha sure ngineza kwazi emkhulu kudabuke mayifika zikutshena ukuthi mzukulu engubeni mangalala nje khona into evele ingene ikhuphuke lapha engubeni ithizi yolala nami izalukwazi edala uma sihlola sithola ukuthi gogo vuma ukuthi nenzani yabona nje esinye sasavuma ngangihamba nodadewethu wathi khona umuntu owenza inhlanhla so sahamba salapho yena udadewabo sezwa washona angithi unikiwe yakhe nalo wanikwa okay njobe seshonile sekusuka leyana shuthi usenamazinto ezimbili ezihlala naye seyilala naye kwakhosta ukuthi manje sesihambe siyoyivala lento size siyoyivala kulo osashona because naye lo osadlulayo akayi emndenini ubanjwe lento umoya wakhe uzula nalezi zinto ababefakwe zona because basuke becatshiwe ubona ikulandela lento ingoba ucatshiwe so ilandela lento ofakwe yona unophawulayo so siyakwazi ke thina ukuthi sifike sikuhlukanise ngendlela umuntu abuyele endleleni yakho
Uyiqinisa ukuthi ngempela isithwalo kwenzeka ukuthi silale nawe and okulaleni kwakho silale futhi nendoda futhi silale nomuntu wesifazane. So kusho ukuthi umuntu wendoda usukela nomoya wefemale noma kusuke kuyisithwalo esisodwa noma kuba nokuthi zibe zishintshe ngamagender. Ezinye nje kusuke kuyiyona indoda. Izokungena nje kahle ngemuva. Hayi. Njengoba ukuzothiwa uma besemajele kuba njani. Kuba kanjalo. Phela manje inkinga ungenwa into ongayiboni. Hayi. Yabo nje even recently sibe nayo leyo nto kakhulu sibasiza abantu abaningi but ke egcineni thina umuntu siyamtshela iqiniso. Cause into enjalo eba nenkani isithwalo mawuya kumuntu omelaphi uthi nginesilwane singasuki nginesipoke singasuki uthola indlela ukuthi usetshenzwe ngesikhathi sisebenza thina ngeimpande esizaziyo ingasuki lento wena owabiza lento sekufanele sihlale ke sesithinta ke manje le impande ezisusa isithwalo ngqo yizona ke ezokwazi ukuthi ziyibulale lento ziyisuse kuwena deneva lokho ubuyele esimeni sakho. Bakhona abantu esibahalela impilo zabo abahlala endaweni enjani abagibela imoto enjani esibahalelayo kodwa abangalali ebusuku ukuthi bayazi ukuthi kufanele kufike lento izokwenza imkhuba wayo. Abanye baze bathenga indawo endaweni ezibizayo uthola ukuthi angihlala endaweni ethize sesilungwini ngihlala kwenye indawo leya ndawo ngireservele lento ukuthi ayihlale la mangiya lapha eGlista ngihambe nabesifazane kuphuzwe kube nje yasilalana ngoba naye ifuna ukulala nabantu. Okay. Ayiqini ngaye. Iyona lento eyenza ukuthi if ungakwazi ukwenza kanjalo izogcina ilala nawe. Okay. So wena ngcono uzama ukuthi bamba abanye abantu ubaluthe ngaleyo ndlela then fill the table. Yes. So isithwalo siyingozi lapho mkhulu angisiphasisi kubantu. Zikhona indlela ukukhushulwa ngayo inhlanhla umuntu aphakanyiswa inhlanhla ngesidalwa sakhe. Isidalwa ke ayesivuswe ethuneni hayi umuntu akuthatha kise ethuneni no isidalwa sikhona kuwena umuntu ozalwayo mkhulu nina ensenkolweni enikholwayo yes sike sithi ingelosi. Okay. Umuntu uzalwa abe nengelosi yakhe ezomgada nani kahle kahle isidalwa ke leso ngoba kuhlangana ubaba nomama umndeni wakhe komalume nowasekhaya kuphume mina bese ke kukhethwa yedwa ozogada lo muntu ozalwayo manje ezophila emhlabeni. Leso sidalwa ke along the way siyangcola uthola ukuthi izinto zaso ayisahambi kahle umuntu uba nezinkinga then kanti isona efanele silungiswe kahle bese khushulwa kahle umuntu thina masemkhuphula noma ngabe unamabhizinisi sikhuphula ngesidalwa sakuze into zakhe zingapheli zikhuphuke yonke into yakhe ihambe kahle kusetshenzwa kanjalo. Sure. Dlamini ziningi izithwalo ezikhona emhlabeni and most of the time abantu uma bakhuluma ngazo bavamile ukuthi hey akufanele siye deep. We don't need to go deeper. Yeah. Especially endaweni zokuqoqa nje ngabo TikTok umuntu vele esho ukuthi mina ngiyathwalisana. Yes. But athi uma ufuna ukwazi isithwalo so kufanele ufike endlini. Uyabo. Abanye bafuye bathi hayi isithwalo nje isithwalo njengalesithwalo ukuceda ukukhuluma ngaso esokulalana bathi azikho dangerous. Ayikho isithwalo esidangerous ayikho into nje dangerous. Ithatha ayinabungozi futhi kunormal khona noma ingalala nawe. Uvela umuntu angithi usuke eyithengisa phela angithi yonke into njengabo abadlamini noma ngathiwa uyiscam manje uzoyichaza kahle indaba yakho yini yabona efana so ngizama ukuthi ngokubona kwakho yini ongayi-advise especially abantu abasafisayo ukuthwala since udila phela ukuze wena udile ngokuthwala kusho ukuthi into engekho right into eqeda abantu into futhi ehlupha abantu ingakho nawe unesibindi sokuthi uhamba yonke le ndawo uyabhidlisa lezithwalo lezi abantu abalala nawo so ngifuna ukwazi ukuthi wena in your own experience yini ongayisho kubantu abathanda ukuthwala noma befisa ukuthwala njengegenge efana nathi. Futhi abafazane kakhulu ibona abafonayo abantu besifazane banesibindi hayibo athi ayisengihluphekile ngifuna ukuthwala sithi thina no thina sithwalisi kunalokho sikuhlukanisa naleyo nto ayavala ifoni so ngizama ukuthi abantu engingabaluleka kukona lento yokuthwala sure ayiphethi kahle omunye ayiqali ngisho ukuqala kunokuthi iqale vele kwenzeka izinto ezirong because ukhumbula phela ezinye izinto bayilanda nangaphandle kubantu ongakwazi nokucommunicate kahle nabo athi no lento izokwenzela ukuthi
ithathu uzofika ugeze ngawe wenza ukuthi unele wenze lento ivele ihlangane nawe egcineni awusaphumeleli ngingathi mina enye into futhi mawuthwala ngoba bakhona banesibindi awubuze lo muntu okwenzisayo ukuthi imigomo ithini zonke lezi zinto ayikho into enganabungozi mkhuluma izovela ilale nawe ayikho futhi into enganabungozi ezo makufika lento namhlanje izingane seyiqala ingenwa izifo zokuwa ziyahluthuka uthola ukuthi ingane yakho isivele iquleke ngoba sekufike lo moya ongasi umoya weyidalo ekhaya so izinto ezifana nalezo mkhulu omunye basho kalula athi no manje nginike lento lesigubhu uzofike ushisa impepho usibike emsamo usho uthi hayi azile ukuzokwenza ukubi kodwa sizolekelela ukuthi akube nenhlanhla ekhaya uma wenza njalo automatically kahle kahle usukuthi wena idalwa ayiphume sekuphila lento la ekhaya because idalwa ayihlalela nalowo moya lo so ilana seqala ke lento sekuba namaphupha amambi yonke into ziyahlakazeka izinto ekhaya kanti walanda intembi so abantu ngiyabaxwayisa ukuthi noma ngabe usuhlupheka kangakanani kodwa leyo kuthwala angiboni ukuthi khona into eyimpilo enhle because wena ungaphila kahle kodwa abanye abantu abaseduze kwakho bazoba nenkinga yes Babudlamini umoya into engabonwa abantu ngoba usho ukuthi umuntu uyalala nomoya then egcine nje kwenzakele ngoba usho ukuthi lento iyamngena emuva and ngiyaqabanga ukuthi lo muntu osuke ethwaliselwe umuntu loya naye uyazuza yes so injani impilo yakho ke wena Babudlamini ngoba uyafika uyabhidliza afakile amadoda amakhulu afakile into zabo afakile ama-altar wabo wena uyafika nje uyabhidliza wena ufika uyabhidliza injani relationship yakho nabantu abathwalisanayo and also njengoba wena wenza yonke lento lena yini kahle kahle inhloso yakho no isiphiwo sami mkhulu kahle kahle sokusiza okay ngoba angeke ukuthi ukade uyithwalela nje ngivele ngize kwakho umuntu oza ngoba ezwile ukuthi nosibani wasizwa lapha esehlushwa izinto kungasalalwe ekhaya izinto ishaya phezulu zenza yonke into then mayifika bese lithola ke iqiniso nosizo simsize so kuthina wethu umsebenzi njoba ngaphiwa lendlela yes izitha zike zaba khona kakhulu angisho ukuthi ayisekho manje kodwa uma siyichaza kanje abantu baya understand ukuthi mina ngikhuluma esidini lami lesiphiwo sami angisho ukuthi le nda yikho yes ikhona ngoba nakho siyahamba siyosiza abantu sebenenkinga so bona kuphela mabenayo okungcono abayisebenzise kahle kubantu hayi ukuthi kube ukuthi ibulala imizi yabantu so kahle kahle mina owami umsebenzi ulapha ekutheni akusebenzeke kahle mina esami isiphiwo ngenze ngendlela yami ngiyazi mina ukuthi ngiyacleana angimthwalisa umuntu into ewusisi phe kwakhe bese uklina kanjani ke because ngiyaqabanga ukuthi mina if bengiklina ithwala bengithi fire phume lento yami no ngosi sinempande okay newasho zakhona esiyikhandela thina okay true ukuthi ikhehle la ngena amakhehla uthiwa ngena nesalukwazi bayakhuluma nami bangitshena ukuthi into enje uyilapha kanje into enje uyivala kanje ngendlela ke iyasemanzini khona sinendlela yethu iyona le yenza ukuthi noma ngabe ngiyakulahlela leyo nto ngeke ngiyenze lutho futhi ngeke isakwenza lutho nawe noma ngangena ngihlakaze ngenze yonke into ngeke izibuye ithi hayi wena ususibizela umuntu sekunje no siyavala nje siqede futhi angiguli indawo ngiba yimina nje kanje kuba kanjalo so la mabhodlela ahleli lana ke wona noziwasho lezi namakhamba athize okuwona njengaleli nje lenhlanhla umuntu othi inhlanhla qalile ke nawo Babudlamini so unenhlanhla futhi manje akusiyiyo lento yokuthwala ke phela abantu bathwala bafuna inhlanhla ke manje nawe so unenhlanhla manje Babudlamini ayisike isithwala esinjena la mkhulu isiqale ngayiphi nje ngicathile leyo ipoke nani unebhodlela leyipoke futhi elahla isipoke nolahla isilwane washo senzela ukuthi mangikude ungakwazi ukufika kimi uyayithola ekhemist okanye sikuposele ugeze nje ukuthi lento mayilala nawe izinto ezilala nawe nezipoke nani ziyasuka
So that's why siyenza ukuthi ayibe kanje ukuze umuntu angazathi no sekufanele ngize ngiye eThekwini ngisuka kude so sisebenza kanjalo yesho bese kuba ile esithi thina ke yenza ukuthi izinto zakho ayisingakuphunyuke kukhona mkhulu ube nayo inhlanhla even ekusebenzela lokhu uthenjisa ukuthi ufanele upronyotho wenze ukuthi uthola ukuthi kodwa akufiki uma sekufanele izinto zenzeke kuyajika Sure. that's why kusetshenziswa lezi iwasho kahle kahle isuke nezimpande ezenza ukuthi noma ngabe uthakathiwe noma kunjani into yakho fanele ibe positive so that's why sisebenza kanje So isiwasho Bob Dlamini for knowledge engihambelana ukuthi senhlanhla senziwa ngani kahle kahle indlela impuphu yini lapha phakathi no njoba kunjena kuba nempande Okay. esuka ifine impande which is a root okay efine impande nje yenhlanhla esuka esitsheni ukuthi naye engasebenza from the tree in the forest yes okay yeah then mase crushwe kahle ke then lezi iwasho zikhona ema-chemist yes for ezo powder just to coloring ilento Oh when uthenga i-powder lese Powder, chemistry yes, wasufaka le impande zakho Ufaka oyithatha impande. esihlahleni otshelwe amakhehla amabili nesalukazi because bayasho ukuthi sifuna ibukeke kanje okay yes ngeke uvele uyothenga ukhala bengashongo okunye mhlawumbe bakufuna kuyimpande kunjalo yes ngisebenza kanje bese kuba imalini nayingaka ke Bob Dlamini le nonhlanhla yawazi 650 yes Bob Dlamini leli bhodlela li 650 650 lo elingaka ukuthi uyabona kodwa likhulu because ungalisebenzisa eside isikhathi even na ngiyosebenzisa wedwa uyakwazi usebenzisa as a family yo twice silenza phela iwasho overbela uma ngiyacabanga uma 10 rand i15 rand wena uza nesiwasho is 650 ingoba phela vele leyo nto angifuni ukugxeka okay yes but ifanele uyibuke into mangizothi 10 rand vele eish ipower yayo thina oh bayashaya laba ma 10 rand Sure ukuthi ndiyashaya. yeah laba ma 10 rand bayashaya oh kahle isiwasho sama 10 rand 15 rand la asebenzi ke Bob Dlamini lezi but nasi 650 yeah bese kuba yilezo ke le umuntu ophunyukwa kakhulu uthola ukuthi mase kuyelwe emshadweni bagcine behlukana nomuntu mhlawumbe kuvele kube nezitha kube nezinkinga ezithize la le impande lana mkhulu izihlangene zishaya lento yemoya emimbi phinde kube nezimpande ethongeni lethu because ungenzeka ukuthi ubone ukuthi sekufanele ngishade kodwa kwavuka isidalo esithize esasinomona esasingafuna izinto zenzeke kahle emndenini so lento iyakwazi ukuklina ukuthi kungabi khona lokho kuphinde futhi le sivimbe nabanakwenu ngoba kuyenzeka ukuthi ukhona kanti niyabanga so leyo nto that's why sibizwa ngokuthi umshado umuntu osuke efuna ukuthi aye emshadweni angaphazamiseki bafika bakhale uthola ukuthi omunye bese ikhishiwe idate kodwa umkhwenyana akasezi omunye umkhwenyana osefikile intombazane ithe hayi uthando seliphelile singena ke kusona ke lesiswasho lempande simtshela ukuthi usebenza kanjani ugeze ngayo ukhulume ukuthi kwazi izinto zakho zibuyele esimeni asimthwalisi no asikwazi ukukuthwalisa sigeza zonke lezi zinto ezimbi okay sigudluza nakhona emathongeni akhona phela amambi uma uthakatha uphila manje noma usufile uzobe leyo nto okay manje uzovuka ufuna ukungena kumuntu kanti ungena ngalowo moya obhedayo ufika uzohlakaza futhi kuyena so masibheka ukuthi sisebenze siclean yonke lento thina sisuke sinikwa ke ileli thonga esisebenza ngalesitsheni ukuthi izoba kanje angithi uyayibona ayinayo ukhala ihlahla kuphela lesi ima kanjalo khehla la akusu 10 rand no umalini 15 20 umshado ka 10 rand no lesi ziba ko 950 lesi sure because sisemshadweni hey 950 yeah Bob Dlamini indlela esetshenzwa ngayo hayi kodwa lincane lebhodlela Bob Dlamini lincane eligaka 950 ake ngitshene uma niye enyangeni mhlawumbe unikwa ngangalembali lesigaxa lesi kuthiwa uphalaza qhuma ugeze
leyo nto yakhe izoze nawe ucikeke ugcina ungasayenzi ngendlela Sure. vela isebenzi shuthi iyalahlwa leyo nto into fanele ibe ncane kumuntu ukuze akwazi ukuyisebenzisa ngendlela uyabona nje obingaka ngeke ayisebenzise ayiqede angayisebenzisa ayibeke So lona uphakathini nazo izimpande yini izimpande zonke ezihlangene lapha Okay. ihlanganisiwe ngeimpande ezinye ezicrashiwe Okay. O lezi lesemshado okay bese mavula kuvaliwe noma ngathiwa khona umuntu obekudalela izicupho ezintweni zakho ukuthi ngeke zize zenzeke uthola ukuthi ngiyazama ukuthi ngenze izinto zami ayihlangani kahle imali yangilahlekela izinto ziyalahleka izinto zami ayiqonde nasemsebenzini nangumavula avaliwe okwazi ukuvula yonke into yes and umavula avaliwe siphinde siusebenzise nangumuntu ongenwa idlozi ongenwa imoya yedlozi ngoba kungenzeka ukuthi wena uyitshena ukuthi imoya yedlozi kanti sekunomoya omubi phakathi izokuhlukanisela ke yona ngoba phela fanele wazi ukuthi usebenza ngobani mawusungenwe abantu abadala fanele wazi ukuthi usebenza ngobani awugcini ngokuthi ngingeniwe nje kuphela mawungazi ukuthi usebenza ngobani shuthi akakabi ithonga lelo so uyahlukanisa ke lo umuntu abe straight ngendlela efanele leli bhodlela nesithombe sakho ke babudlamini wonke anazo Oh naleli nesithombe sakho Oh wonke amabhodlela wakho kahle kahle ahamba nesithombe phakathi fanele kubonakala ukuthi i-product yethu ukuze noma usubuya kuthina usifonela usitshene sikwazi ukuchazela kahle sikuba kanjalo Okay hey hayi lamabhodlela limalini lona leli liphi leli buvula valiwe u950 lo Oh 950 lo Not 20 rand. akuthi yabo wasibizi kakhulu sithi Hayi babudlamini anibizi hayi niyadura babudlamini asibizi ngoba asibizi o30 rand Eish la isihlanzi samadlozi ayida bekunamanzi amnyama ekhaya khona mhlawumbe ujwayele ukuzwa noma ungake uwazi wena ukuthi amanzi amnyama kuthiwa nje amanzi amnyama Yeah I think yenye topic okufanele sihlale kuyona ke le yamanzi amnyama Yes. I think it's into engakaze idume kangako but ngiyazwela ngendaba yama yina la amanzi amnyama okukhulunywa ngawo amanzi amnyama kusuke kunomuntu ophendula idlozi ekhaya Okay licishe libe njengesithwalo because ngesikhathi eliphendula wenzela ukuthi lena idlozi lasekhaya noma izidalwa zinganilaleli noma ngabe uzenzelani izinto kodwa ayiphenduke khona kunjalo kuphinde kuthiwa khona into ekuthiwa inkatha inkathi isimila namanzi amnyama but abantu abaningi bashawa yiyona bajwayele ukuthi bavala amanzi amnyama kanti inkingi isenkatheni Okay inkatha ke izithwalo nje ngqo ngoba umuntu uyaye enyangeni ayofuna leyo nkatha bamenzele afika ibeke kwakhe uthola ukuthi siyalamana kanje njengoba sila endlini bese wena bese uyahlaba mhlambe uthi wena ukhumbula abadala kanje uhlabile usumeme ngizoqale ngikhulume kule nkatha ukuthi siyaka sibanibani uyohlaba uthi uyokwenza ukuthi nokuthi ngicela lezi inhlanhla enizomupha zona zize kimi through lenkatha ngempela wena uzofika sidla buye asho ukuthi sesibuphuma khona automatically lezo inhlanhla aduzenza ziza la isithwalo leso Sure injengamanzi amnyama manje abaningi badida bavele bavala amanzi amnyama uthole lokho eqhubekile lento lokho iqhubekile kanti ngoba kwenziwe inkatha mavula kuvaliwe kusebenza lapho ususebenziswa ifamily yonke wena nezingane zakhe ekhaya ukuthi nizosebenzisa lokho nigeze ngakho kuphalazwe ngakho abakwazi ukuphalaza abanye bageze nezingane ukukhulunywa ukuthi ithonga nje elake laphenduka ngalesi simo siyacela namhlanje liphunyuke ngoba kusuke kubanjwe lona then ke uzohlukanisa ke la then emva kalokho sebeniyatshenwa ngoba kuzofika ngamaphupho basho ukuthi nobe kuyinkatha bengawona amanzi amnyama selizalunga ke izinto ke okunye ke sesizogcina sifikile ekhaya kodwa lokho kulula ngoba uyakwazi ukuvala kungenzeki okubi if usenisebenzise amanzi amnyama asuke landwa kuphi and enziwa kanjani lo imithi akulandwa amanzi emfuleni igama Okahlahle siyadidwa nakuthiwa amanzi amnyama akunamanzi phakathi kulento igama yes kuphela kusuke kwenziwa okuhambeni njoba kwamanzi sekuthiwa amanzi amnyama ingoba kusokuhambeni bese kufakwa leyo mithi yakhona enamakhuba la khona adungayo ithonga uthola ukuthi kuhlala nomkhonto phakathi Sure hlahlale kugovuzwe lapho lo muntu usuke ekhanda amanzi ukuthi nina noma ngabe nenzani izinto zenu ngeke sizilunge
Abantu abadala bebenayo leyo nto nje ukuthola ukuthi ngifuna nje ukuthi kwazi ukuthi mina nje obusayo nomndeni wami. Faka amanzi amnyama. Sure. Bese kubuye futhi kube nenkatha kapha eceleni. Inkatha nje isithwalo. Umuntu ona inkatha nayo usuke enza into efanayo. Ingozi yayo ke inkatha bonke abadlulayo emhlabeni bangena la. Naye umnikazi wenkatha ungena la. Njani manje? Babambeka kuleso sithwalo. Abakwazi ukuthi babe ithonga noma ngabe seniyabahlabela nithi niyababuyisa ngalento yababopha lento. Ibabophile. Yes. Because ngempela njoba kuthiwa inkatha in fact lento injengenyoka. Basuke bezobanjwa ile nto. So ingozi ngoba nomnikazi okade nayo iyamudla naye ugcine naye ngena lapho. Sure. Ayaswaye mina bengithi amanzi nje amnyama. Hayi ngeke amanzi amnyama. Icoffee akulona icoffee. Sure. Leyo kushaya izithaka abantu ke kunabantu abahluphayo uthola ukuthi baloke begadla nawe uyakwazi ukushaya la zimpande lezi. Okay. Ukuthi uma bethumela izinto kuwena uyakwazi ukuyithumela back they try to ushaya izitha. Kokuwena ke mawufuna thina sivale izitha siyakwazi ukuthatha iwash ethize senze kodwa mawuthi hayi nami ngifuna ukupheya. Hawu ngathi nani yaphindisela babuDlamini. Uthi lo usehlupheke kakhulu. Hayi nama ke ngimzwise lento. Okay. Bese siyamzwisa. Akusisithwalo leso babuDlamini leso. No, isithwalo no. Angithi lento ngizokushaya nje futhi once off. Umshaya kanjani ke manje? Wena ngithi uyajikijela ke sithi nje mhlawumbe ujikijela ngazi ipoki nezilwane mhlawumbe omunye ushawa zibhoba shawe ikhanda elikhafuliwe nani ngesikhathi kusetshenziswa le ibuyiselwa back lento nawe ugule ngendlela efanayo okade ugulisa umuntu. They try to ishaya izitha. Sure. Mawumfisela ukufa kusho ukuthi nawe ungagcina. Ngisize ngakufisela ukubi Dlamini because yes no la uthando oluvuthayo. Uma sithi uthando oluvuthayo ekhaya kuyenzeka ubaba emdala. Uyasebenza kahle yonke into avele nje aqonywe ingane kamakhelwane. Okay. Engangeyingane zakhe. Se unkosikazi wakho ubukisa ngaye kahle akasasupport ekhaya izinto ayisenzeki kahle sho sekuphele lona uthando kanti lapha abasebenzisa izinto abayitholayo kulabo mama abanike ingane or bayisebenzele yona lo thando futhi no hayi lo alisebenza hayi lokho kahle kuyafight. Okay so if usizo ethi lo kunenkinga uma simnike lokho simtshentse kugeza ngakho ushaleza ezichithwa ngoba ngesikhathi bethatha umuntu wakho ngezinto bafaka nezichithwa kuwena so lokho kuzosisusa le zichithe ezenza ukuthi mase ngimbuka unkosikazi wami noma lo intombi yami ngikuthi iqhifu yabona ngeminyanya so ngesikhathi isebenzisa lokho izosuka yonke lento ngesikhathi isuka lento futhi automatically kuzofa le yanto ubaba ashawe ngayo noma unkosikazi wami ukuthi uyena uthathwe nayo ngento efanayo so kuyabasiza kakhulu abantu simtshela ukuthi izokusebenzisa kanje kuyasiza lokho ukuthi ukwazi ukuthi ekhaya kube kuhle ngoba ekhaya kuze umuzi ufudumale akuba ukuthi umuzi onothando nezingane ezibona ukuthi la ekhaya kuhlale kuhlekwa kujatshulwa kusetshenzwa kanjalo bese isithombe sakho asikho kulo uvuthwayo lo no ngicanti content esiyiphathile but wonke ama content anaso okay lay PayPal nayo thengwe powder yahlanganiswa ne yes powder ilento bathe ahlanganiswe kube nalombala 950 yes kusho wena ngisho malini no lo thando oluvuthayo liyabiza because it's 1.2 iyo libele labalincane kunale 950 yes sure 1.2 ngoba liyawumisa umuzi akekho ozobe sacheat akekho ozohambe lokhethu uyacheat no kahle vela sidalela ukuthi sihambe sicophoza masibhuka ukuthi umuzi nje awakheke kahle ya uthando oluvutha sengiyakhola ukuthi unaso isithembu ngempela asikhona sengine-believe ukuthi hayi isithembu naso uyimele nje uyicinele nje sihle futhi kakhulu thando oluvuthayo so babuDlamini lamabhodlela lawa uma ungathiwa umuntu uyalithenga leli bhodlela
ndiyasiza kule ithwalo uthi usuka uyilwa ngalamabhodlela noma khona kuthizeni okunye nokusebenza ngawo ngaphandle kwalamabhodlela. No, lokho kwethwalo kudinga ukuthi umuntu asondele kuthina. Okay. Zimpande esingaphumi nazo ekhaya siyithumele singekho ukuthi ngingakuthumelela ngithi mina ayosebenzisa ukuthi no. Must ukuthi ufike. Ngesikhathi sihlola yonke into siconfirm ukuthi khona lento eyithwalo then sesisebenzisa ke le impande ezikhona esigodlweni. Sisebenze ngazo siphinde sihambe makufanele siye yana sekhaya sesiya nasekhaya sesisebenza ngaleyo ndlela. Akufanele le idlule lezo impande idlule ezandleni zabantu. Because lokho ngakuposela kuzodlula ezandleni zabantu kodwa kuzosebenza kodwa lapha yana fanele ukuthi nje yonke into siyenze sure ukuthi siyenza kuwena uyageza mawugeza kwenziwa yonke into uma efika nesigubhu ufika nesigubhu okanye uthi asize sisihlakazi senze leyo nto ngendlela yakho banjalo kuba i-process maybe ngathatha iviki noma no one day thina into yethu asinazo lento yeyinsuku uma ufikile nje ekhaya uyafika umuntu asetshenzwa ngaleso sikhathi phela nje ukusebenza. Sure. Babudla mina ngiyacabanga ukuthi sesifike emaphethelweni. And also ukhulume ngento ebalekile indaba yezithwalo ukuthi izithwalo zi dangerous. Yes. Maybe kuba nomuntu ozongihlupha athi hey gift kanti lo babudlamini utholakala kanjani endaweni zokuxhumana into esifana nalezo. But before siya lapho babukeli bethu if uyamthinta ubabudlamini nathintana naxoxa ngicela ningangifaki mina ukuthi nishayene phakathi wakunika ibhodlela ngo950 la ngakusebenzeli akuthinti Gifted Media i-decision yakho oyithathele yona the time wena ufika la ekhaya. So ngiyacela ukuthi if ungenzeka ufika kubabudlamini nilwa phakathi into zenze ngabani angimazi mina ubabudlamini sihlangene kuleli tafula so sohlukana futhi kuleli tafula and i-Gifted Media angimazi ubabudlamini anginashongo ubabudlamini angimthembi ubabudlamini wena ufanele uyithembele ubabudlamini baningi abantu abafika kwindawo zokuxhumana afike nje la mina nginterview ubabudlamini kanti hey bayaphela abantu ngaphandle lapha abantu omunye wafika omunye umama wakhala la wacedelwa mebo ma 42,000 esoloko ethenga bathi thenga lokho nane thenga lokho athi thenga lokho nginga ukuthi ufuna ini ukusizeka kanti hey ubabudlamini wamenzelani so ngifuna ukuthi abantu bayithathela ama number ngokwesinqumo sabo ngifuna ukuthi even though bengathatha into zingahambi kahle ngizobuyela mina ngithi lawyer awuhambe uyobheka phela lapha ukuthi simlo utholakala kanjani ubabudlamini. No ngikhona ku TikTok uDr Malala Phezulu. Yes ngaziwa kanjalo uDr Malala Phezulu no YouTube kanjalo no Facebook. Sina inamba esitholakala kuyona yokusebenza e079 4847116. Okay. 079 4847116. Umuntu uyafona asho ukuthi udinga ukusizakala kanjani abakwazi ukufika bayafika kuthina ngiseThekwini endaweni yaseMzinyathi ngakonkosi lapha ngisebenzela khona kuphinde nala eGoli sesinayo indawo eSwaneville ngaseMashudu Primary School indawo esisebenzela kuyona kodwa yona sosebenzela kanye ngeviki enyangeni kodwa indawo eqondene nathi ngqo okuyiyona ela eSwaneville so sikhona nje kodwa siyahamba kusasa sesibuyele eThekwini abantu nje mabedinga usizo bayakwazi ukulithola khona la efonini yethu 079 4847116 bafowethu abantu oqolo babudlamini bekingekho mina abantu oqolo babudlamini maybe owakho amazwi ongathi maybe ku encourage especially kunabantu abalimele ngaphandle balimaza izithwalo ziningi into ezenzakele ebantwini people they are facing a lot uzobona nje traffic yabantu besho ukuthi hey ndoda ngibambe Illuminati mina ngibanjwe into ethize so maybe to encourage ukuthi lento nawe phela ungasebenzi overtime babhizi bayahamba bayolanda kanti nawe uyabhidliza ngapha so at least what you can say to them. No engakusho ngathi abafowethu abantu nje ngaphandle ayikho into ezakalula ababe nayo leyo nto nasemqondweni ukuthi ngcono ngisebenze kanzima ukuze ngikwazi ukuphumelela noma ngibe neindlela ezinhle engeke zingifake enkingeni kusasa so le ithwalo kakhulu ngiyibonile kakhulu ngisebenzile kakhulu namanje ngisayisebenza ekutheni
abantu sibasuse lezi zinto esuke sebeqakwe izona so abantu abangangene ezintweni ngenxa yendlala ngoba kusasa izobathatha isikhathi eside lento isibahlupha so ngathi nje lento ezithwala sizama ukuyibalekela siphile kahle ngamathongo ethu esinikwe wona umdali. Siyabonga babudlamini isikhathi sakho from eDurban to la ekhaya kwa Gifted Media. Kumnandi ukucoca nawe babudlamini, kuningi engikufundayo njengomKristu nami sengifundile ukuthi ngiyodila nomoya wamathonga ngiyele esontweni this Sunday. Thank you so much for your time. It's really a pleasure and also educating. Kunomuntu ofundayo ngoba sikelana kunezinto ezikhulumile ngicabanga ukuthi noma umuntu bengafuna amabhodlela noma umuntu bengafuni but kuningi so usifundise khona babudlamini. Ngiyacabanga ukuthi okay babudlamini ingane sonayo soyitrainayo or iyona lephethe camera oyitrainayo ukuthi nayo uma sohamba izobahlasela na abantu abathwele. I know le njoba ngithe ilegacy masibho ukuthi ithonga lichuzela umuntu ekamchoose train yes although mina ngiyakwazi ukubona einganeni kodwa ngikwazi ukuthi ngithi hayi wena uzoba kanje so ngizama ukusho ukuthi liyayichuzela lona ngesikhathi salo then ukuze qhubeke umsebenzi phambili. Alikachoose man. Yeah. And uligcinile isabatha wazi mina. Ngiyakholwa phela. Ubuya ashembe. Ngiyakholwa. Ay babukeli bethu ya namhlanje sizoyivala la. I want to say if ungaka subscribe make sure you subscribe so that you'll get more. I believe ukuthi one of the good days we are coming back futhi no babudlamini with others and here ukuthi site labo lime kanjani so bona ukuthi izinto zihamba kanjani ukhona uzofika othwalisayo hayi babudlamini angizwa lento yakho so ungasusi uyabaleka ke babudlamini uthi ubhiza usatholakala inasekunjani noma efika uthwalisayo babudlamini uzokhona uqondana nayo uthi hayi cha ingozi lento sokhuluma ngemtshene izizathu zokuthi lokho nali ngisemsebenzini wami nali movie neNetflix lizongena we sizomthola othwalisayo yochitha wonke lamabhodlela la sibona ukuthi ngabe ayasebenza yini bafowethu. Please make sure you subscribe and also if you want to be our guest make sure you text us on 0630-680-959 and also follow us on our socials ku Facebook, TikTok and Instagram. Make sure ukuthi guys nihlale nilaphayana niyasifollow and as well if you want videograph services, you want photograph services, please make sure ukuthi you also text us in the same number noma kuphi siyafinyelela lapho ukhona. Mina uGift Bennett Mabunda sohlangana ku episode elandelayo. Amen.